tumobirize abantu bajye kureba ikipe. ntabwo ari ibyo ngendiho. Urashaka iki? hari ibintu byadutse. Gabanya volume numve. hari ibintu byadutse. Ariko kuzindukanya amahane. Kuwa mbere burya tugomba kugira amahane akomeye cyane. Noneho na mbere y'ikipe, mbere y'iyi match y'Amavubi tugomba kureba, tugomba kubivuga. Ariko uyu mugabo ko ayo mahane yawe urashaka kugira ibintu byadutse. Uyu mukinnyi ari mu bihano. Uyu ari mu bihano. Reka ibyo ni biki? Reka rero mbabwire ikintu kimwe. Harya ngo bavuze iki? S'il vous plaît, reka mbabwire ikintu kimwe. Sibyo? Karakteri y'umutoza utoza abana bitandukanye na karakteri y'umutoza utoza aba pro. Yes. Buriya rero ugiye guhamagara abakinnyi ba professionnel ntago uzamujera nka animateri. Nta nubwo kwiriye kumujera nka prefet de discipline w'ikigo. Yes. Buretse gato ndashaka mbikubwiza ukuri. Nemera principe, buriya nanjye ndi umugabo wa principe. Ni nkubwira ngo niba igihe cyo kuripotinga ari iki nturipotinge burya uba wishe amabwiza washyizeho. Ariko hari ibintu bimwe tudakwiriye kuzana. Sibyo? Harimo n'abakinnyi burya b'ingimbi baba bafite akaduruvayo mu mutwe ugomba kubajera. Burya ni no mpamvu umutoza mu byo yiga agomba kwigamo psychology na philosophy. Psychology ni ukumenya uburyo azabana n'imitekerereze y'abakinnyi bose bafite imyumvire ava no mu background zitandukanye. Yego. Turumvikana? Hanyuma philosophy ni ukubashyiramo ibyo yifuza ko bamukorera. Yego. Turumvikana? Ubwo rero mu by'ukuri ndakubwiza ukuri pe. Ubundi ibintu sinjya nkunda kubivugaho. Ariko umukinnyi nka Sahabu ufite technique individuelle iri afite uzi ko mu Mavubi tudafite umukinnyi numwe wakora icyo bita un contre un de bloc situation. Yego, nka kwa kundi tuba twugarije ngo nafata umupira ametrize ikibuga nibura abantu babanze basubire mu myanya yabo. Icyo tuvuga mu by'ukuri mu mbabarire ntago biriya bintu dukina kubona igitego nahanyagasani n'ibitangaza byabaho. None se umwata umupira yabaye ukuye. Kumbwira ngo ufite possession bita possession ni sterile harya. Yo kwipasa imbere ya garidi yawe na garidiye. Icyo gihe possession azamuka ariko se ijya he? Izo ngaruka rero ziri hehe? Burya iyo tureba ikipe kugira ngo tuyihe ko ibintu ikora bishobora gutera ikibazo adversaire nuko ikipe nibura igira mu cyo bita urumva final third ni muri cya gice cyegereye izamu rya adversaire. Yego, turahari turi kuhakora iki? Twe tuba duhari. Ntabwo tubasha kugerayo. None wumva ikibazo. Ariko se ubundi twagerayo. Uraje ngo Sahabo ni discipline. Ayiwe. Yorke ni discipline. Noneho uwo waruzanye ntutubwije ukuri cyabaye. Inde. Uyo muri Verdun. Ariko yaravunitse yaje yaramaze igihe ureba amateka yarahari. Mbabarira. Afite niba yaravunitse mu myitozo baramaze igihe bari gukora hariya ntago babibonye. Ntambaraga afite. Kuki bamujyanye? Yavuze yarabisobanuye ariko ubahiye. Nimba hehese. Niba bivuze. Yavuze umutoza. None se yamujyanye hehe yamusiga iki? Ariko ntundye amaso muvandi. Nge nakundi umutoza. Mujye mutubabarira. Njewe nande. Mujye mutubarira. Njewe nande njyewe nande. Uriya mukinnyi. Ariko kuri yarakuvuze. Umva noneho nta nubwo ari ibyo ngibyo amateko yamaze kugaragara. Bafitanye ibibazo. Umutoza agira ibibazo n'abakinnyi. Ibibazo nande afite ibibazo nande. Bagiranye ngo akabazo. Akaheze. Reka nkubwire. Ibi bintu umutoza akora uyu mutoza uri mu ujyana ibibazo n'abakinnyi bose. Yakwiye no kubagenda nawe. Kandi mugomba kumuha contract. Toza ngo bitunganye. Cyokoze ngewe namujyana muri U17. Wenda akabarimo kuko afite amafilozofi akabarimo amafilozofi bamujyanye muri U17 byabasaba. Tukazana umutoza uzi kujera bake. Ntabwo uzajera umukinnyi wo mu Burayi. Ujera umuntu wo mu biryo. Urabyishe umutoza urimo uramwica. Urimo uramwica mu mutwe. Nta kinyarwanda yumva. Barakimubwira babimubwire ko nabivuze. Umva. Uriya mutoza yaraduhemukiye kuri iyi match ya Benin. Uyu mutoza yaraduhemukiye cyane. Ariko rero turemye ikizere. Nuko tubeshye nyine. Numva na perezida atangaza perezida nyine ati rwose tumva frappe. Usiko abantu bose barebye list ya nyuma abantu bagiye mu kipe. Abantu bakaba. Oya, buretse gato. Umva reka mpamagare mu bicu. Mubwire ikintu namubwiye maze kubona list. Buretse gato. Uranyemera Mutabaruka. Mpamagare mu bicu. Noneho s'il vous plaît ugerageze kuba honnête. Wumve neza. Kuko ndi honnête ngewe. Ibintu abantu ngo bazajye batinya kuvuga ngo kwa yatubwiye ngo umukinnyi ngo ni discipline gute ariko ngo noneho ngo undi ngo ntagaragira forme kuki utamusize i Kigali ni nk'ibyo ngibyo.